naman ta? Agent Boyet, pag-relax sa diha, Agent Boyet. Quiet lang, kay mag-obserbar pa ta. Kasang naman natin gagihan. Agent Boyet, kailangan na to mag-obserbar. Kadali lang. Oh no! Agent Boyet, Sa'yo mo na kita. tarawa! Hala! Let's go! Signano! Mga itong nga tao, Brad kurba dyan kayo na Agent Ray. mga ninja. Sa may buhato to Agent Ray. Kadali lang magmasid sa ta. Tanaw na kong balik. Sige, tanawa. Sa Agent Boyet, ta! Ning tanaw sa ato ah! Tanawa. Tanaw! Let's go! Apa na Agent Ray? Ano, Agent Boyet? Kanagon ko tulog dre! Agtalagan! Agent Boyet! Naman! Kailangan na to ibili ng atong mga baril. Nga numan! Sa gabal kaayo. Ibili na imong baril. Sige, sige, sige. Agent Boyet, Unsa man Agent Ray? diri sa ta. Unsa man ta diri Agent Ray? Agent Boyet, magpalupad sa kog drone. Unsay drone? Drone, kadali lang. Kani. Dalas ga unsa mo na? Ulit eh. Turo, Agent Boyet. Paluparon ako. Sidaplo para daw. Lagi! Helicopter ba na Agent Ray? Ay nga na lang yun nagtiyong Agent Boyet, pero drone na. Tanawa, paluparon ako. Dalas ga helicopter gudingog ba? Ay, nagkalampag din ha. Agent Ray, asa man yung paliparon tapit? Agent Boyet, nakahinumdum ka katong gingon ni Madam Clyde ba nga sa Nabintad River. Agent Ray, Hello. paminaw, ang safe na lugar ng Juatuan sa Nagpintad River. Nabintad River? Nya, unsa may plano nimo? Ang ato sa paluparan basin ng mga kalaban. May pa, tistingi. Agent Boyet, dili ta pwede dira mo agi. Kailangan mangita gitag paagi. Nay kalaban nagbangka-bangka. Kaning tulay, Kana, pwede na. dita sa tulay. Tara, Tara, tara. time sa Agent Ray, asa naman ta? Agent Boyet, murag naa pa dito ang tulay. Napasaunahan. Tara. Agent Ray, asa man? Motor oh! Ayo. Unya, sama na to ni motor. Ay, naunsa makakapoy na kay baktas. Sakyan na to. Ayun na lang, Agent Boyet. Kabalo ka nga, no? Ah, nga naman, kapoy na kayo. Agent Boyet, pang pataas og views. Sa tama, no? Gani, baktas ha. Tara. Agent Boyet, naman. Ang tulay. Let's go, doon na kita. Tara, tara. Agent Boyet, paminaw na ko, muna og kita ni. Notice kita ni. Pero unay nauganan. Tara, tara. Agent Boyet, tulay, tulay. Tulay, tara! Ay, ay, ayaw. Tara mo! Sakay na! Ano ba? Agent Boyet. Dili ko balik yung magda. Ay, dili lang mo! Kayoy! Dali, tro! Kasi tangan langat! Dali lang, Agent Boyet! Ang damay ang content. Gabok kayo content trabayan ni patay taga-taga. Dali! Dali ba? Dali ba? Nangurog pa ko Agent Boyet. Sapa namang
manggod ni. Sapa bitaw ni. Asa man ta mo agi? Diriyo. Kuha na ta diha. Oh. Ay kabuang. Diri na lang ta, dito na lang ta dapita. Pwede, sige tira na. Dinosaur! Dinosaur! Dito ta banda, dito ta banda. Dito tadto. Tin. Ikaw nga, pinsip plano ni. Pakayon ka. Pangita taglay ruta, Jen Boyet. Kita taglain. Balik ta. Ay, sayod. Man. Paulay siya ta. Kapuyoy. Oh no! Jen Boyet. Paminon ako, Jen Boyet. Pangita na lang taglaing ruta. Kay kapoy, kay Dre, hadlok kay Dre, Jen Boyet. Jen Boyet? Agent Boyet! Putik ka may ni si Agent Boyet. Mawala-wala panahon sa content. Pandamay mo rin. Ako na lang po dani ba? Agent Boyet! No choice, ako lang yun dani. At na ni. Hello, Sarge. Nasa agent po yun diri, Sarge. Oh, Sarge. Wapay malay, Sarge. Sige, Sarge. Ako rin bahala na eh. Okay naman, guro na. Putik ka may ni si Agent Boyet. Asa na po ka to nagsuok-suok? Pandamay. Kada content na lang mawala. Pero kailangan ako mo ito, Sarge. Balag ako ra isa. Balik ka rin ako sa Agent Boyet. Puhon! Sunod episode. I must go alone. Agent Ray! Wala ka matingala nga ikaw na isa? Hello, 911. Isa rin nila eh. 911 ni sir. Ano nene? Sir, 911. Pasensya. Mas maayo ani. Sige magkamali. Tarong og dial. Agent Ray. Naraman tayo. Hello? Agent Ray, kumusta? Isa na eh. Si Sarge ni. Tao mo nanawag. Sarge!